Cukup mulia nang grau tanya. Nyom yo datang bak nang Aceh anu. Kenapa Aceh ini dinamakan Tanah Rincung? Bahkan Aceh yo gubunan Tanah Rincung. Bahkan tanah manang grau lehan Tanah Rincung. Karena geglang lincung li Syekh Ibnu Battuah dua boh lang gunung Selawah mak. Lahir Selawah darah saboh, lahir Selawah agama. So geglang lincung Syekh Ibnu Battuah. Syekh Ibnu Battuah yang cucu kandung Sultan Iskandar Dzulkarnain. Nanu terima koknya Sultan Iskandar Dzulkarnain. Ayah Sultan Iskandar Dzulkarnain dengan ayah Nabi Khidir alaihissalam adik abang sama mak saboh ya. Cucunya yang gelang rincung dalam gunung Selawah, lahir Selawah darah saboh, lahir Selawah agam. Yang cucunya yang gelang danau rincung dalam bumi Aceh. Masa Nabi Musa alaihissalam. Tempat tinggal koknya di Pulau Ruja. Pulau Ruja, Pulau Aceh. Pakai kebunan Pulau Ruja aku gegelang ija dua